Edo seniorra Getxo B, Portugalete B, Mundaka B, eta Izuntza B, mesedez bera da. Ikusten duzu nordea hirugarren taldean jarrigaz, lehenengo kaletik kontu nuki Deustu B juvenilak dizela, eta beste lau partaidik seniorrak dizela. Deustu B juvenilak, gero bigarren kaletik duz seniorrak ja Getxo B, hirugarrenetik Portugalete C, laugarrenetik Mundaka B, eta bosgarrenetik Izuntza B. Eta bigarren tandako denborak, tiempos de esta segunda tanda que acaba de finalizar, de categoría absoluta femenina, Izuntza B, 19 minutu, 3 segundu, 32 eguneneko, 19.03.32. Deustu A, 18 minutu, 40 segundu, 82 eguneneko, 18.40.95. Mundaka, 19 minutu, 21 segundu, 34 eguneneko, 19.21.34. Eta Izuntza A, 18 minutu, 45 segundu, 19 eguneneko, 18.55.39.
Deustu B juvenil masculino, lau amazazpi, 4-17. Getxo B, iru berrogeita amazortzi, 3-58. Portugalete C, iru berrogeita amazazpi, 3-57. Buntaka B, iru berrogeita amabost, 3-55. Eta izuntza B, iru berrogeita zazpi, 3-47. Bigarren ziapokako denborak, Deustu B juvenilak, 8-41, 8-41. Getxo B, 8-13, 8-13. Portugalete C, 8-06, 8-06. Buntaka B, 8-04, 8-04. Eta izuntza B, zazpi, hogeita emeretzi, 7-39. Deustu B juvenilak, 13-25, 13-25. Getxo B, 12-31, 12-31. Portugalete C, 12-12, 12-32. Buntaka B, 12-18, 12-18. Eta izuntza B, 11-47, 11-47. Eta mesedez, hurrengo tandako tripulaciones de la siguiente tanda, Portugalete B, Bermeo C, Isasoko Ama B y Siempena B, por favor, iros acercando ya a la zona de salida.
Mesedez, hurrengo tandako tripulazioak lehen kaletik Portugalete B, bigarrenetik Bermeo C, hirugarrenetik Itsasoko Ama B, eta laugarrenetik Zierbena B, mesedez, irteerara. Venga, chicos, estacha, Portu. Bermeo, proa. Hogei segundo. Bueno, ikusten duzu modure, Portugalete B, Bermeo C, Itsasoko Ama B, eta Zierbena B. Hartu dabe irteeri laugarren tanda honetan, eta hirugarren tandako denbora. Tiempos de la tercera tanda. Deustu B, juvenilak, 17 minutu, 48 segundu, 0,8 eurreneko, 17:48:08. Getxo B, 16 minutu, 35 segundu, 92 eurreneko, 16:35:82. Portugalete C, 16 minutu, 44 segundu, 29 eurreneko, 16:44:29. Mundaka B, 16 minutu, 21 segundu, 45 eurreneko, 16:21:45. Eta Izuntza B, 15 minutu, 36 segundu, 75 eurreneko, 15:36:75. Hiru, 17, 3:57. Bermeo C, hiru, 46, 3:46. Itsasoko Ama B, hiru, 17, 3:37. Eta Zierbena B, hiru, 41, 3:41. Just too good to be true. I can't keep my eyes off you. You feel like heaven to touch. I wanna hold you so much. At long last, love has arrived, and I thank God I'm alive. You're just
Portugalete B, Sortzi 05, 805. Bermeo C, Zazpi, hogeita hamabi, 732. Itsasoko Ama B, Zazpi, hamazazpi, 717. Eta Zierpena B, Zazpi, hogeita hamaika, 731. Just too good to be true. I can't keep my eyes off you. You feel like heaven to touch. I wanna hold you so much. At long last, love has arrived, and I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. I love you, baby, and if it's quite alright, I need you, baby, to warm the lonely nights. I love you, baby, trust in me when I say, oh, pretty baby, don't bring me down, I pray, oh, pretty baby, now that I found this day, let me love you, baby, let me love you. Siamo contemporáneos, tipos de esta tercera Giaboga, Portugalete B, Amabi, hogeita hamaika, 12, 31. Bermeo C, hamaika, hogeita hamasei, 11, 36. Itsasoko Ama B, hamaika, hamaika, 11, 11. Eta Zierpena B, hamaika, hogeita hamairu, 11, 33. Portu, fuera de la línea de llegada. Portu, fuera de la línea de llegada. Mesedez, hurrengo tandako tripulazioak, bigarren kaletik El Antxobe, hirugarren kaletik Deustu B eta laugarren kaletik Mundaka A irteera mesedez. El Antxobe proa.
Stop embarcaciones, stop. Bandera blanca. Hogei segundo. Bueno, eta ja, bosgarren tandi martxan dagau elantxofe deustube eta mundaka A, eta laugarren tandako denpora que vamos, tiempos de esta cuarta tanda. Portugalete B, 16 minutu, 48 segundu, 49 ehuneneko, 16, 48, 49. Bermeo C, 15 minutu, 23 segundu, 8 ehuneneko, 15, 23, 08. Itxasoko ama P, 14 minutu, 44 segundu, 92 ehuneneko, 14, 54, 92. Eta Zierbena B, 15 minutu, 27 segundu, 78 ehuneneko, 15, 27, 68. Transmissions will resume. I try to push drugs to keep us all dumbed down and hope that we will never see the truth around. Another promise, another scene, another package like to keep us trapped in greed. All green belts wrapped around our minds and endless Elantxobe Iru, berrogeita amazazpi, 3.57. Deustube, lau, amabost, 4.15. Eta mundaka A, iru, berrogeita amabil, 3.52. Bigarren ziagogako denborak, Elantxobe, 8-0-1, 8-0-1.
Deustu B, sortzi berrogeita iru, 8.43. Eta Mundaka A, zazpi, berrogeita bederatzi, 7.49. Elantxobe, amabi hogeita zazpi, 12.27. Deustu B, amairu hogeita zazpi, 13.27. Eta Mundaka A, amaika, berrogeita amasei, 11.56. Eta mesedez, urrengo taldako tripulazioa, Itsasoko Ama A lehen kaletik, Portugalete A bigarrenetik, Arkote hirugarrenetik, Getxo A laugarrenetik eta Bermeo B bosgarrenetik, mesedez, hurbildu irteera eremura. Tripulaciones de la siguiente tanda: Itsasoko Ama A, Portugalete A, Arkote, Getxo A, Bermeo B, por favor, iros acercando ya a línea de seguida. Se le ha roto el freno o algo. Mira, si una cosa roja, prueba. Sí. No puede ser, no puede ser. No puede ser la gorra porque hay un sentido grande. No te le va. Estaba tumbado para que no le golpees, ¿no? Mesedez, urreko taldako tripulazio bat,
Itsasoko ama A lehen kaletik, Portugalete A bigarrenetik, Arkote hirugarrenetik, Getxo A laugarrenetik, eta Bermeo B bosgarrenetik, Bera! Stop embarcaciones. Hogei segundo. Bueno, eta gaurko zeigarren talde martxan dago, Itsasoko ama A, Portugaletea, Arkote, Getxoa eta Bermeo B hartu gabe irteeri. Eta kontinuki, gero zazpigarren eta azken tandi jokatuko dara, eta zazpigarren tanda horretan Bermeo A, Eustu A, Zierbena A, Izuntza A eta Ondarru izango dizela parte hartzaile. Eta aurreko tandako denborak Elantxobe, 16 minutu, 43 segundo eta 17 eurreneko, 16:43:17. Deustubek, 17 minutu, 48 segundo, 23 eurreneko, 17:48:23. Eta Mundaka A, 15 minutu, 50 segundo eta 95 eurreneko, 15:50:95. Bueno, lehen ziogako denborak, Itsasoko ama A, 3:56, 3:56. Portugalete A, 3:59, 3:49. Arkote, 3:54, 3:44. Getxo A, 4:16, 4:16. Eta Bermeo B, 3:48, 3:48.
Ziagogako denbora, tiempos de esta segunda Ziagoga. Itxasoko ama A, zazpi, berrogeita, amazortzi, 7.58. Portugaletea, zazpi, berrogeita iru, 7.43. Arkote, zazpi, hogeita zortzi, 7.28. Getxoa, zortzi, hogeita amasei, 8.36. Eta Bermeo B, zazpi, berrogeita iru, 7.43. Chiquita, no hay cosita. Película Portugaletea, amaika, berrogeita amabi, 11.52. Arkote, amaika, hogeita amabi, 11.32. Getxoa, amairu, amar, 13.10. Eta Bermeo B, amaika, berrogeita amabi, 11.52. Eta mesedez, azken tandako tripulazioak, Bermeo A, Deustu A, Zierbena A, Insultza A, eta Ondarro, hurbilduia irtera eredura. Mesedez,
Bermeo A, lehen kaletik, Deustu A, bigarrenetik, Zierbena A, hirugarrenetik, Izuntza A, laugarrenetik, eta Ondarru, bosgarrenetik, irteerara mesedez. Venga, Bermeo, cogemos estacha. Stop embarcaciones. Hogei segundo. Bueno, eta ja azken tangi martxan dakau, Bermeo A, Deustu A, Zierbena A, Izuntza A eta Ondarru izan di zirteri hartu da benak, eta seigarren tandako temporada que mandamos tiempos de la sexta tanda, Itxasoko ama A, 16 minutu, 28 segundu, 49 eurreneko, 16, 28, 59. Portugaletea, 15 minutu, 52 segundu, 20 eurreneko, 15, 52, 20. Arkote, 15 minutu, 19 segundu, 22 eurreneko, 15, 19, 22. Getxoa, 17 minutu, 21 segundu, 58 eurreneko, 17, 21, 58. Eta Bermeo B, 15 minutu, 48 segundu, eta 18 eurreneko, 15, 48, 38. Bermeo A, Iru berrogei, 3.40. Deustu A, Iru berrogeita amabost, 3.55. Zierbena A, Iru berrogeita emeretzi, 3.59. Izuntza A, Iru berrogeita iru, 3.43. Eta Ondarru, Iru berrogeita lau, 3.44. Escapa. Joder.
bigarren ziabogako denborak, tiempos de esta segunda ziaboga, Bermeo A, zazpi, hogei, 7:20. Deustu A, zazpi, 50, 7:50. Zierbena A, zazpi, 50, 7:58. Izuntza A, zazpi, 27, 7:27. Eta Ondarruk, zazpi, 32, 7:32. Bermeo A, Amaika 0:9, 11:09. Deustua, Amabi 0:7, 12:07. Zierbena A, Amabi hogei, 12:20. Izuntza A, Amaika 25, 11:27. 11:25, Amaika 22, 11:25, tiempo de Izuntza A. Eta Ondarruk, Amaika 32, 11:32. ¡Alto Bermeo! ¡Ahora es que no! Bueno, eta azken tanda ondako denbora, tiempos de esta última tanda. Bermeo A, 14 minutu, 44 segundu, 80 eguneneko, 14:44:80. Deustu A, 15 minutu, 57 segundu, 77 eguneneko, 15:57:67. Zierbena A, 16 minutu, segundu bat eta 20 eguneneko, 16:01:20. Izuntza A, 15 minutu, 6 segundu, 76 eguneneko, 15:06:66. Eta Ondarruk, 15 minutu, 12 segundu eta 77 eguneneko, 15:12:67.